Naktuk November ni saria vote thak tura silent period campaign kain hnoya re makhun kan hmang meka chuti chungchuan in thlan kai hnoi hi soina hun am to mangdon lawa claim I hantar lang lelok teang kumsang hi somni pathum Mizoram MLA in thlan hi national media te poin anron ngai vena makan ti deuh maile state dang enton tura anron mulai hi alomom ve rim Vairam chanchin bu te thu chua chu Mizoram in thlan puya hian kongzo mup tele mi pui pun khom na lian tak lir thei vei wak ti buai vek thei tur khopang kha a om ve mang mi alonia anti India ram mundanga public rally lian tham tak nein in thlan campaign boruak aso sang thei emema sumpo anseng na sa hle Mase Mizoram ai ro chuan thoma re duk mai thunga hei hi India ram mundang te poin enton sela athangotang ti hi anrot na anifur hetianga in thlan campaign thoma re chan ber pakhat chu Mizo People's Forum MPF te malak na ra chua tinga mani MPF te hian thianghlim taka in thlan campaign a kal theina turin in kai hruaina mumal takan siama chungzi nga chuan therhlo semte aurin na manle model code of conduct puan nuwa in tinaluta campaign nei lote campaign nata na elpuite in chir the na ti lotele adangte ania political party te poin alang chuan anzom thahle ninalang in thlan hnung ber khan khosranga information mic manga candidate dan zom lo puanzar tur anom nok lain kumin campaign hunto thlengin hetilama hian information mic are duk thunga chuti lai chuan danzom lo awanga press conference nei ro chu awm ta ome kumsang ni le pathum in thlana tang khan in thlir chhoteang tharum thona hel ti tele in vauna ti thomte ria tur om nuala tunanga social media la chak tok lo awangin in thlan kai hnoya thil duam lo tak te hian Mizoram pum afan chuak lo ti mai chawani thil lang chiang ero chu kanin thlan bo ruak a trop tel don ti hi ni kaushanin in thlan na bo ruak a thiang hlim theinan somna hanti chuak ma se a thok tak lo ti lang tel boka hewang hian kaushan malak na hnuaya khotlang ami tetelin kumsang ni le paruka khan MPF dinanita a kumsang ni le pariat in thlan ma khan in thlan le akai hnoya in kai hroina chungchanga avoi khatna tan political party tenen in rem na anjiakta a kumin February thla in thlan ma thlariat khan in kai hroina hi zialenin chuan kanin thlan boruak sahul hul tur aron khwa khirta a in rem na hian therhlo semte in thlan campaign a sum sen ti tlemte tharum thona nual suat le boruak muanom taka campaign te ti hlotlin thei tur manifesto siam le adangte atela chubaka chuan political party ten candidate thra an the chuate an candidate te chu eiruk nalaka fihlim theise dan zomi khotlang in an chhor thei tur the chua thei ni se ti te ani boka candidate te hian anzom thra ti chu in thlan kai hnoya sum se na tang hian alang thei mai ome kumin big data hi anla chhop chuak chi lowa an chhop chu huna hei hi chiang zokin kanla bi chiang le don nia kumin in thlana hian candidate pakhatin cheng noi somli pariat thleng an hmang theya ma se district tambera chuan cheng noi som ni mang tlingpo anom lo thunga kumsang ni le som pariat khan cheng noi som ni le pariat man theiania MLA a thlantlin zinga mang tamberin cheng noi som pathum vela manga a mang tlemberin cheng noi level a mang thunga kumin in thlana hian apum pui ni lovin kanthria thei china chorwalin cheng noi ria tatanga cheng noi som pahni in kar hi an mandan tlang puyania in thlan boi pui tu returning officer te poin cheng noi somli pariat sen ti te hi chu ateu lo viawane anti tarlan tel ngai ro chu hei hi election commissioner an chin chia chinania
aruka ther hlo se manomem tiro chu hriatani lowa hriat chuatak lo awmani chuan chung chu atel lo thungani an minglam harem chang to lem lova political party pakhat chuan MPF tenena tho ho na hian harsatna kan nei lova candidate le party sen so antitlem hle zoka hei hi chu state dangte poin enton theise aduam hle ang atia MPF te malak na hi in thlan buai pui tu tele mithiam te poin anfak viawane Chief Electoral Officer chuan MPF te malak na hi Election Commission of India Model Code of Conduct ti hlotlin na poimo takani thu soin political party le civil society group 10 tho ho na anneya in thlan thiang hlim felfai le muan nei thei tura an malak na hi in thlan kalpui dan tura athaber ani rengani atia mithiam te poin in rem na theina tur hian kaushanan poimo dan te ansoi ve bokane candidate te hian aran thavin campaign nei ma se anin pho chuana lian ber pakhat chu MPF zirlai pol le adangten common platform an siamaneya hei hian nasatakin campaign a ansum sen ati tlemba ka candidate tinte akhai rual niin candidate thren khatte chuan an soya common platform po hi state danga kanla mu ngai meulo Mizoram atangin India state dangten la chhong se tia ano me kanibok National Party zinga in thlan campaign atana state danga tanga ron kal te ponoma chungmi te chuan in thlan campaign in kalpui dan hi adanglam hlea chinzui zel tla kaniye antive hiala ansoi tamber chu party sum nga deu poin MPF kai roina hnuaya na takin an che thei chuang lawa candidate te campaign dan arwal khai hi ni tentive tlatani party tin ten in thlan campaign office an honga party worker hanthuk hom tok chu ma se khoi hmuna po boruak adai vek maya minol puitana ruai the tiang chi te phei chu kanthriat lo na arei ta hle bokani hebaka hian WhatsApp status pakhata political party pahni ten campaign office atan building pakhat tan manga hetiang hi chu Mizoram ti lo mundang zonga kanla mungai lowang antive hial bok chuti rual chuan intiteang social media vote thak tura inril fiana ma se mipui ngai dan roi koi thei tur thedarna mu tur omle zau zau thina tren khata chuan chulai chui met don nia tiang chia injir tirna niom tak thedaranom India state khoin thana berkhan nge ni chumi chui melo chuan I vote kha nomzia nei don lowania tia kumruk vel liam ta lo campaign to kanom to chutiang chi chu kumina Mizoram chunga kan hu vele tareng maya azia lo lam hret chu ne emponi se naktu ka vote kan thak to don tila person of disabilities le kumu padeu te chuan avoi khatna tan home voting mangin postal balota vote an thak to in thlan duty turte poin postal ballot mangin vote an thak boka awa in vote thak to hi mi sing khat zanga somriat panga hanoma engzinga sangni somnga pakwate chu kumupa le PWD ten nia sarkar official le ven himna lama duty tur mi sangriat zanga somni parukten vote an thak fel to boka home le postal voting a hian aizola vote thak an tam bera sangni zanga somthum pali an nia longtlaya sangkha zaruk som pali le lungleya mi sangkha zanga somriat pahni ten vote an thak to bok naktuk November ni saria vote thak hun hi tlaidarli thlenga honani dona kumupa le PWD te tan ham thatna rang an siam dona polling station thren kata election commission in allovil theina turin webcasting te bunani boka in thanaral muang le muanom tak kan nei thei beiseila kum ngadan aloni bok nen vote nei tan vote thak ngei chi aniye Kumin sang ni somni pathuma MLA kan thlangle don tareng mai
vote thak nan EVM VV pedanti aboy thak me le mai masel samte mai nia kan shil pian chewa voting buta ilu chein electoral roll a iming na chuang nge ni ti anlo fya photanga polling officer in ikuta in delible link alo no isakang che control unit ati nun nuwa voting compartment a vote thak turin nilu to mai don ani EVM chunga light shing ready lamp palom chuan vote thak ngal theiti na candidate te mingle an chin chiana alo in tlaranga I vote du zona a me na rong pol I metang I me rualin na zona rong sen na lawenga nga VV peta I vote mingle chin chiana symbol secondary chung alo langa nga aron kiu bokang idu na nge ya vote thakem ti ol sam takin ni fya to mai do ni person with disability stan in thanni hian sarkar chuan ham thatna siam sakdona hemini hian taksalama har satnai ni point vote on thak renge yang che hule tuite mo phun na chu vote thakani he point vote ka thang nge do kan vote mangaram shwai tu tur kan than hian ramro relna kan telve ti na ania I vote lutak nei kha tunin thana hian mangtangkai nge yang che